أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu Maislamu mawatania wa Komori aina mahala ni wakudu mlio, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa jana ika le 26 Mai randie gouvernement ya Mando ya Ziko ya kanti ya buriti mizima akwai kanti le 26 Mai 2021 jana le 26 Mai 2022 garjo hadisi banu eze parti ndaru ziko hamba dezenku za Komori de Jua de IPDC na Ari RDC ezararu de diaspora diaspora ya Komori ebanu ya nu haubanu simalaba au banu gasina banki ili alibakisha engari jwa wandu waranzao au karitujua iyo ngari jo uzi hadisi babi manulelo warjo hamba eza usiwe misafara neze maria chizanzo zifanyishihe no msimbuho wa hatu hunu rendarenika emabani hatu au wantini mwatu emapesa uri wana malaba eza dunga nga bwana nukutoa watiti rijo hadisi. Kwezi watukufu rikaulinda wandu banda mahamiraru rakaza le 26 Mai mimi Fakhari tikaulinda wakombozi hau emadhamana au owa mutakhasis wanama wenchu hamba kwa na kutudamba siasa ba siasa ntsaro maparti ya damina mndu ya siasa mimi Fakhari mimi ntsaro maparti damina mndu wa siasa ntina karti ya parti ntsaro mabiro ya parti ekeze parti nzo na bujiri okwa doni para shanyi wantu ya rwamba sente mala harumeze voti mweda mwabuhane bani hanyu maja ranzi yabo front commun rija comrade rija fida rija aina usiku uliofikiri mwede mato ya zadi aina usiku mtuko za parti za nyumeni zitona maana aina usiku mtuko utama kungumanyo na maparti ya tona maana shaliunga mjeni mwambie ni banu babo mdiamba ukana ebanu Fahari mba msoma ahone mba akili yao utodaba hato usiku alelo kujaile wa yakaba nuko morika bati parti za siasa sabeza bari kabati parti za siasa izo tambangi izo 20 wala mengo miraru bofa ebanu ngo kubali ukako morika po parti ya siasa bo Fahari ile suala sabeze parti tambangi izo zinjirororo habego fikireze parti ndarunku za Komori au zembili nku za Komori ewanda wapi wa ujua na UPDC gofikireze parti izo ngizo eshefa hao harengwa izo deze parti nku izo deze parti nku za henti ema dhamana hao owafondeze parti ema pisa warengwa aruma mahamira rumine kabata tambu ya disa mfikiri kwa parti hapo abo ni ujoja para masio kabata ujodisa abo ndo tudisa hasambi abo ngo tukudisa hando abo ndo tudisa mamadu ngo tukudisa hando ze parti hizo kamjamba mbale mizika umwe wafanye jao hizo timbi wandu alio na hiyo aruma mdu mwenzaki lenge ibaliwa wandu wene wawane iyo keta tuka problem parce que nyide matende maulo wa mafungo wananyanya ulo wafu abo ekemdu kwa tuwa shidi ya majaya na mahadi na masakala izo za hayo sheka mdugurongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hamba
abunge lazima mdu ajidafi falawla dafa wallahi an-nas ba'dahum li ba'd la fasadat al-ard aw qatilum kama yuqatilunakum وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يوم كتولي دا جيني أو تغاني أو روحاني أو ماليمي أجيان بيه منذ البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين إيه معلومة شيء كما تدين وتدان واو وانك بدو الله يودي نمنو سيلا موارامبيا بعد كم نوجي كافيري أو نجي جويف أو تيجي كديني دا يبيه أبغي أبو usikwa jana silawa ni wao ndio tawabo baba no wazungu wanu watunjie ntila waele wayauka azali haele wayauka kabati parti komorti shaika ulazimu mbahuma ya tukabonti jubala parti mbili ku araru emunyiyo esi oandwaza liwanjia omjini hao wa urende dakandaka hata akaujabe nuhu amado mwezi ukawone ha umunyi baraka mama twafuwa chamba fungulwa handrabo sambia ina soto na mumbulie waoni wasikini yao ni watache yao dezemedia watu udailia utona udailia waranti baola hama sambina mama tu watolwa fidia neze parti za hao hama o alio yabo ngwanzo warengeze plasi za hao akamchina maorganize mbaro ngomba manifu ya kweli ya ukana sopa na mbazi ndabo aina hali balwando za shunga kwa na ufuma ndu 20 bana wari mwenti inu kwa na ufuma ndu wane banu tena banda dizo isawarenda na rimramene à l'erreur voilà le mot na rimpuse à l'erreur bana abasa inu shamtoka unu mtozungulia amadu ala tisindanu hata intwaki ya mamdu abangani na parti ndazi beze parti izo zende abunga batuamba kwa tuamba ola paru andu eke mundezo andu kwa nirengo andu nidumizabo baba nutitoka nyuwenji mboto ambeke harengea je avanje yakibise ola bawra katani voti wala usiku no danzari ke delega haraya ola amba gutsa wondo ola amba gutsa wondo abunga nga mwambioni ukana yondwa ida ula haki rawa umera washe bamwambioni banu lelo ya ukana na mjitahe baba no siasa neze parti izo kabati mdu tokana kilujozi wa zawana basa ndamwambia oni auka ekale lo titende zamana maende azingara ntipro ukanende na mwanilie shabunga manzo ya fenjo urenge place abo yoti parti na mtambazele boti kabatu subutaro ngwa ishele ni ujo yabo ya jake jao mdiwazo hafa pia mdiwazo kwa aina usiku sambi basi eti sambi eti nduzai kabatu ambakale na mregeri ya linu na msopare ni bode baseta oliparo ni kamrurobo kumehadi ngabo ya hala ngabo utoto hula mama jau basi arielewe ya ukana kumurika bati parti politiki inuba iza parti za utamba irwandu wale zinuba iza parti za wanuamba makazilio wanu makazilio wandu wanu Allah igetele sama mina parti abo wadu wakati tibiri katwara tibiri nti abo tisi komori bayi wajola wadu mazi parti zo pia wajona gari eko wajo kana ubala tizi wono usiku kwa manesha usiku jalali abunge Tanzania mbiyo nukati zipari so usiku kwa jana ya ukana daza babanu kwa bati mruwazo parti uonze riuziswa suala ngamanzo mndu mkomori wanzo azalia lawe ya jianeleze ewanu wandu hindi FTD CNT Front Commun FIDA Arinem ananemu tutasambusa tutandini ajina usiku rashele wanga mchubu wa parti za nyumeni unumhima zamani mzashi rafi unumhima leo aliasi unulelo ala partula aina usiku kwa mredi aina usiku atubuli wa wandu wa mabwela msinda na maro ataniyo ngano atuwena nuucha amade mbusukani ya mbabombo nyine ulabanu bala mapesa ulabanu ubala ana mtu yata azalia timisema anda ya rengende ya timisi wacha sasa rijari kaujari dubi lwane ze gouvernement bidi harumwa
mahawa kamidi kabati ya disata mbarongo ya uhisi ya ukana woi hajipanga ya towe ya zali ya soventi kabati mrata jambo ndabo na sinema na machai so na mzungu embakulu reda wanduona na watu kwa nikaja wangara nzo chao sanja kwa tukuta watangisa kwa pesa unata ndo angamia ele swala ndio sisi eze gouvernement mabidi zini ezifanya ibani muhimu azoindi ibani eze grupu shiwi na machana mailano siku watungo jwa rojo amba garjoni kwezi omsibo mziro OTP ina mramba garjo kunikezi 2024 enda tulie aba sanga wala ambako toka kwenda pale jo kiliko wenji pia ni mrunga tu agenda 2024 shantu nadaba komori ya mademru ya unazali fanyize voti zila ya toka ulinda kanga batuka ukavoti ya jeyanze ende tena abizo ngondo aruna isana za babanu na mtu wandu wazire tena komori kabati parti politique au ka parti politique emhuwa e parti ya rengwa haruma mahamiraru yabadilwa bahanu au yazirwa tibuje watu atamrudiso anamtamune malali babizo ndabo siti parti iso komori kabati parti izo na wandu makaziliyo ke wawono bayiruile amadu akatukovuriza urube namna ila ele simsimu libirile ndele lizikize urongo basi batu wakane nujoka utabala ngaba tutulalia na mawati magari na to meso chef wala kajarini ka ndonga tocha wa ubebe isi wanga miseriali shwa katimra tukana parti des ajojira basa ndo jona kanwa na parti ya pange parti ya mrengani hazini ya kadwa maana mwabade chefu ya gimi safanyizo ngozo pia ngure ngwaru mama miraru au mine au kikamdisata lelo wandu 20 ngamjao manga ina mndu ambako tukoka president ngo tobulwa basi mkubali ndo kwa maliso basi problem ya hatu si daula ya haki rajara tambazi wabase ni mrarenga fumvu yenda zahe wa mwanendo wa madese na bandikamba ni wanazijana nyinyi de mjoka unda makombo wensi rikamba ni wanazijana shaja ondeni mduge na mdubala ngutumwende saja telekomandi aina mbuto ndo saja telekomandi abo mzee wangu ya paro nambia ukana bufa izi mgungu ni one mahana isana iraidu badu wanuri faja siasa takarja hunda bana shabano egeze do jano gotijo ambanda we sabanja paro sifikiri ntini zo fikira nini yimi roza urumanti amba wallahi bila hekento ekebanu no badu wadekatida atuna benamna yi ngama zomdum amini fujo jitole ya regezenti riundenti ya hatu kabati mdu anzo alate mapesa kabati mdu yanzo yafungue mwananya kabati mdu anzo libere mwananya kabati mdu yanzo ya sacrifice mbarugo tuka yonti shabasa ina ngo tukamba ngo tukunjila mapesa basi wajonda rumeze voti aina mdu kutunjila mapesa basi ajenda rumeze voti walone mapesa walone wantu tindo sisi wantu pareni tindo tuwe mapesa wafanye hizo ya lazima zifanye jesa sisi ndoachi wando wafungwa kutomeka wa mdodo wala ulia mzima hapo wanusomba di bwana ebanu ganyinde ngamumparo bo mtukufu zikiwa watu fundi watu ambio kazi yakana bala kuja kama mjadahoni wambie wado jaru mzee manifu je omweri todorele kiyori wone hene erila mweri joka garifanya rongo bwekete do jiunda wa micharu mamanifu waru mabaya abo misoto minoti abo kwa tujula mala njo uvuriziwe ebaneke uja tena do roha wabamba uno mkazi au basi wankoleze parti zinuzi wala la kweli ngezilindao ekudamvoi vuziro aboni mdu yaro pangani nezetiriko mzege na mvuo sisi pia lejo sisi deja ujau kweli parti juangwa linda ujuka ulibere sambi badu Rwamada bwana no very Facebook FM beza direct sa bwana ajira ujuka ulibere mama dune parti ya munjibara kabasi ula kutuzungulia basi kabati nduka choka irwa fungo katujoka irwa lodi brombu katujwa nduko basi nti yatu namna hino alfu waje mdu ajado manga hapo parti ya hatu sisi de jao on fukoni ura ila de frokoni on fukoni ila de sente ila de fida ila de comrade ila de jao
il a des gouvernements Mustafa, il a des gouvernements Mditsamba sisi manifundo nyezi mko jomdibane zeni ya zahanyo kama kwa benti. Emani kama jidone majora mpira, majora mpira, jeri mtima ya fanya foti balantu ya ulawa basi nchone majora ze tawe ni wa mkabidi pala. Wa majora mpira ambaye ni mdo inaenda. Wenda wadafia cha ejora hawa yati ulawa yati komero yeno rema tujonto da zingiza arbitra mdubule matu mahakama ya juzi boreda weji renda raimide majuji wala basi akahukumu wani mroma hiyo hata juji ngwabo kawa unudo ndongoza kawa unu baba nudo ndongoza umi michatindo tabado hii ya mtu adafi wandu wakoke jabidi warongozi warogo bana. Tijingujwa jada finda wa vivano. Tirudisi kwa shwako moruka. Ebonyi maula wa matukoza muwanido ujoka ukoza. Ebandu waluko mori watu ukoza wadaza watungozi nano heza. Geno msikini yoni. Problemu nga mzambole lokana banu ongoona bahatu ndo waluko mori wasaidi wa wazale ukawa jokana diaspora wanusima laba. Artungo ufanyeze hazineze wada haneze majilisi robalie mapesa enda iliwani mabao rirenda malaba. Shakabatu wambo ekaure mani mshipa mga mjanu wangali. Shekanga wena mvu abunge bidiyo riwani lienti. Ntina nafasi za uhulisa ni huno se ni huvaze ni hulivie malene nifa aboza hangu hunu zangamia. Diaspora na rijokara wanushima laba waruone homa laba. Arorufanya lelo ngarendora wahecha ungarendora fanye ja ungarimpara uni hawinji nderi waha na zila zibidi zifanyiwa ni azali amazombea na biaroko hundu za fanyiwa ni mruja tura mapesa poshoni chao zinupia zinubetungo wahane zisirikali na hizo chao ate bahari neze la plage ngwa zitaru miyokari mdo birikini tijina machaka machadapi ndo tukanza pa ijabu na hizo pia shachuru tijara fanya majili sina wadahana shirune kiltireli na majari ndaru wa haizo rufanyize pare mwenza shonga yo pasha yo zungulia itaezi awara no pasha no zungulia ikangoro ya pashiye no de pishwe maele no walimu basi watu rine de hamalaba sinada ruma bahanu tena ala twarabu wala majilisi ya mdu tena sina hoende kikarja tsanganyi harawana wala mdatata parana bakana chao emani embarugo tima ijulao ya ukange ya mbeteo azali de manifestation inde manari mpara onimje emana mpara onimje daukana wakati waruona bala ambao izware ndao yode mani chiparo tsamba belu haja amushiyo ndo bamitwa badwandu tsamba haja jana bakawe hale va wari kagenda ekweli ndabo tsamba hamba haja basi chanjama gifuko kadha unyuba kadha uja tsamba mndani c'est honteux que diaspora konaida bano ketima na ndo mjile mapesa wabali wavulize ula azalie de arenge na mwende mahule macha bano kambaje kontineri bano kambe meble korongo ulala ufanya undu baba nu ulala wewe ukongo tusa komo lipinda gartugenda serko ya kakartu ula karitu unwa karitu enshinjo ezeme blog izo hula na nyinga mlalo hudu magodoro memba ga hula mwende mdorondo wa ya lobonkwe hunu ndo la listanda za lalo aina mbugu suhamba za basi narielewe si diaspora mbulio babano wajomba no walo udatukuri ni azali de koti ya waloze ya wafanyise ziada wawatirete sheka ta ujopara bana matoni bahize mdu kama toni fanya ola ngeda ina zali kutomre myakoti emi aringa ministre de santé ngutso libwa milioni na katina tango yafanya tina pitali timaro kutoka yote tika udunga emission bana ezi la pitali ye magodoro ma médecin kabata tamba programme ya ukana gabo crise wangonisa ka Faransa ma médecin wenjo ata Egypte ndo tujwa urongo mgo tuka uzirani ni mdu tujwa urongo timambia duka bana kwa mina furaha ezo na sababu juzu o mahakama o tribunal ya Paris akatamba ekeka mjafanye bazanrabo zinu komori yoko ti mahakama yoko tishidio parce que nge yurikana mahakama
Si de raoulili wandu janam comme ça on gagne tuamba kana eba yemeni kwa jango ya nous dharau. Quel mépris. Ils sont même pas là. Ils sont pas venus dire pardonnez-nous. Et wa jana si ya wakarja hisi ukari ulawa si wa Komori. Ba wa Komori namna ni waona wabana. Enge baja ku ngalawa abantu ijamba ngeba za wandu Komori aralitsanu rijo zama. Bana comme ça izo wapashia wenda baore na huino wenda wifayo. Kanga sida ulaba boko ekenjalo lo mahawunu ekenjalo zo mahawunu ekenja pomsa myoma hauna jana do jusema kurununu ne kilaba na jana barizwane malene neze problemu abanga mtu na mabala basitifu kerenge mwede hechi mwede mundu fadu ile kama fuyo majo kana kama dobe bone kabati mdu lo prevan wa uzisa condition ya kana aeroport ngiyote aeroport ya Komori ifanyisha na tusikilo kujafanyishia omwenje nguo mwema bari banu rishi ya pari au tribunal ya uka banu mwenje uko jaka mwema mwenje urumila wa aeroport wallahi billahi enge diaspora wa rapporte karituja tamba ezi avion da zila wizo ngariba izo avion jema Faransa uja Nairobi uja Tana uja Jau ezadunga abo da ilama de emeni atakaire emeni karituja mtweda na hafe da mino wana tena izo na mbije jujus sama je suis pas prêt. À perdre mes frères, et nous c'est na kidabe namna ino. Changa mweda mwedo amapa yitsona maana. Kamwe mkere poro mjanzo hano nyi hata ya mvye ketu mwazani. Wacha bala wa mwere anu ndo urongowa. Wende wa mvurizani wakati haruma hoteli zanrabo. Wa transite ntina ntibo kwa jamlahani. Ezindu zanyu zitawa. Mpasha mabombo boko ebahatira bo maswidiyo. Kam tushindo fanyaro embumu agu no wasudi Komori ezo polizi jake jaja nakopa wandobi na ndoba wadana ndoba ndobi yede namna ndwali yo hamasa wa puringu do telefoni yeza mvyo mtijeneze koli bango joja wa ule bana aramua yede namna ama wadungu hama diaspora ketula mwa juzi mjamkata ina mbugo tuwali la le 29 je suis allé à l'aéroport. Ujenda da umro kanza kupasha vio aba ujenda raya ujenda barini yana ila ya jirikoni manashe wako ya tweda hezele ba ya ngwe pare uka paka ni hede Faransa tsamba zezan mare mu masunenda eza bari le fijo pare ni de awla eza ba ya ngututsamba zezanu yabo aringwa twende Faransa amba ina rabu ingwa twende Faransa ka twenda hizo avio zijao shangu virwende ikubaki ikoni adore lekio. Basi na mkeradhi boshenda bodesilovu no anyanyi njebani jerisa himnaija nabanu au mwana msho hatu mzima shuja abantu yaritende bakomori kabati parti za siasa izo ule mengusa uzitwa kartina parti kasina wamezi kartina mashuja kartina wandu jana tamari ngabo mbi ambangu to 3 million kigenda fanyeje wanu garoni dauru waredi wadotuturu kwa toarian shabuni mdo hema pesa haina mdungu no gono muoni ya mbango jojo kandida ebora hazali ya jatipanga ya jatiba na ya tumbulia ningejuze abasa gotuka mjo ubulia uke president on mu kamtona kawo ulaba bana linda hui dizo na bilu kwa wamda tujana ba juzi ufa ebana ko jezo renda ufar ebana kitole namna ngodi do bitena atende banu ba sentira kabana ukamro hazekati mdutokana mamengo minane na mamengo minane daru zebelu zemsaid do jomba wala no abaye wala chakabati mduru na kiboka na video rwani yanti hatu amparo bangapo wazazi na wanasho hatu wadunge le botine shebatane majayana baneze partizanu bankolinga aminoka nyina parti politique Komori kamtona kayo yohiana sof yohiana okalonga nyina parti eshefo hanyu awe mtani hazini awe afanye parti awe fundi wanyu urongwa ya bali wabahanu mahamiraru ikekwe di parti ya kamili ilona mapesa ilona karti ilona mapone ilona izo zontipia mtozungulia una mabwela msindano hata mda mwani vertiji unibasi ya dunga abo ya pondo jo muoni mfea mtima alafu kwa ninga nyibanu mduamba ukana sisi do andwa ja waone kwa French kwa la salati waone wala kwa wala chapeli wala waone wala kwa ja winde partidas bisi lo Komori uko parti nzima abo ngai toto wandu kumeabo
wasopare nini mndu abakari fo banulelo e moto la zainu honta weni moni yafanya waechi hatosopareni basi ngabo mndu abakana ebanu kolinga mfiro kanga wala ontipeni mndu abakana na muhime bango joka kandida la la bosi hu bango joka kandida 2024 ngarjo huve ha wewe wakati ula azali ngutsorenga azali ngutso la masi parti joagi sambi ola tisambi ola funti ola raisi mzamani ola mbaba ola bulona mapesa e geste wala sakabana e banga mchuko wanili ado parti jua e kakamja wanili old ngamjoka wanili ado be kakamja wanili sambi e banga mdo ko baduru amada bana ngujolo cha Facebook wota aruma sara wonko abo baduru sambi baduru ngorondo na ibo baduru amada bana amwambio ngorondo na ibo baduru otujamzigarum kwa bawa sambi uwo nyiyo kwa tina haja naye ongona mapesa ngona parti ngona mvu we baduru kuratu wada ilio watu namba mru wada ili tijiste salimu do wada ili salami wada ili abdala agwa utina ba mru ba umwenga sibala siisi kabati mru duniani banu ukamno mdele katisambi ulona mali ha ebana sema lizinungo na wade watiwanizo lesa tulaibi ondo ali hapo pia ni afanya hapo kutoka kwa mama dom taziro finance au mtazini tijida ubi au trésor au mtazini jau wote pia mama tukubali lwa bala basi ti koni ti jumani ti mbeni katina baba no henda basi jau e parti ku ya henti ya ruma tena nge yabo nge yama idoda be mndu toka uka ngotoka udwa ya be ukana banu na ndira fanya amishe kwa parti e kasa mbina mama duko ajawaniliwa neze parti za hao uo mndu mwenza shonga utuka ujinikale za yao basi mimi vanura rantido usikwa lelo ntuwa za ukanga uparti komori mimi fahar shadami munji baraka uo hao wadu bilabo watu wa gazi wa mtuje warendo atihiru watafanyiwa wasampanyiwa yode talili azali ya kawi uvesha fundi twahiri wadu wa ulelo wa gazi wa msiru wandu wanjana kabwa waranganya wapaswe menje hawa fungu hata wandu wa mtata kartuwa bala wamba wapashia uonge jau hata hajabuliwa kartujua kairiwa kati ya tuka uoneha kartujua kati ya oneha wallah kama timdu subita zamba wajahunu la ya abwar mumna kuri wa uchibu jaba 2024 ngarjo amin wede mdoru amin yo shauti dorongoa utiyeze la fudi utito wemba hindu la ya okay 2024 hake chacha 2022 wabaki meza kata wabaki mahambili nyamchuka wenda sasa mbandami olaba ya parwa tulidia babanu kartuona mtu alikatinda wala wanabandrabo washira nywebo mumto uyelewa wazungu wanatalelo kairimi binedana ngamila misirira hananyi kairimi wallahi nedana kamisirira hananyi mwabanyi mwamuyo chezungushini ndaparada juzide ndaruma mahakama basi bona one mahakama endao naoneze ndabo wallahi namuzisana mri yakoma mahakama ya juzi ya Yemeni wallahi bila namuzisana mri yakoma mahakama juzi ezirugona zamba sababu mdoto tudamba ukana Yemeni kwa jaja wali dezonere walifanya meprise waliuwa beka kutunda mri ya hanza mduka jiyenge idha lam tajidu ahadin yuhibbak fala takrahu nafsak ekakutunda mri ya hanza mduka jiyenge so barufu banize kartizinu neze robo kumene mabunjili banize ngo tukofanya hazima hadaubi wala wamba munyingwa endao wala wamba kwa tuenda mi aina mrujo sa komori ranzira Disemba na yinu yenda yabaki ho ucherero ndono huja ngamjoka wa hadisi au hajua ukana katindasi au abe habari aina mdujo sa komori banda de zero go about sinu ya mengo do hula uwaisano gosio ngwa ndodo atachalini mimi abombaiza mapunjisi ambaiza mapunjisi ya dingo amba mtoba kuna rudo ndongo ha ebanu wo uloda ona kafiri ngo fikiru kanabo zabari kan mtoba kuna rudo ndongo minga mjokufu ebo ngo wazi waranzi ebo ngo wasoma na damu
kabakana ntobo fari baba izonga bantu wacha wanambiazo unatsuenda wao wanda wakapoa emajaya ya doja zangu zekudi amadele da balilo Angleterre mwana mshwa msaidie dabatilo lenda lamba ukari hari wandu waheda ula hakiwarenge mafoto wadunga ameke kujaja kajote mafuta na kuja toa mapesa ngatu fanya ila dabalada wala rubia mbehaul washidai jindu wakotishizugu tisharabu tishingereza shali imigel chungwa rabo halafu leo likausufu wandu atidu wase mtukufu wa Faridi atidu waza jao wanu pia wakada wanu wa watao gebo warita wafanya wende wa udensi wende belemati ngawe Angleterre kutuone na mna wandu wa nshio no mwanje ne maji ngo tawidu to birasa komori wallahi ke walo mdia sa komori ya paru jabana jana bezo ngo zenda onro timba yurwa hula ti urahafu ti msomo ti unono timba security aina usikuka batungo rodo la ndo hifu enu bo malaba maji wa mababa ne fanya metini mjanganyira la pitali kamtushinda matahadamu mahati anga mwodo pasua manamshe mba halafu ambaka batahodamu yabaka batundi hadamu bo majindu mtoto aba nunda kusoma hindi yero wakati mtoka batahodamu banda maisha wafanya operation enu ula banda ubiu wa izoneze bursu za rabo manikiwazo mweda mtoudwa hizo mwamede wala undi yango president ngume wala undi yange wala undi yange Robi directeur et au ministre de la santé ya tu fanya daula ya tunda yangaleze laboratoire yangaleze radio yangalia ngabo damu ngabo izo zonti pia yafanya apeli zindu za kapre shangabo mdujo kanza zema mbega muri wamfanyie cesarienne mumpasue mdu amagarazo damu ekekeja changu chofa muri mapasue mdu kanazo gazi ekekeja cha mdu hafu unu banda ubiunu bana tingo roma ni mafahavalo wana ndu hintu waruma wenti yatu ikaula simwenge banu ngasina ministre de l'intérieur ngasina mdulo na akili ngasina mdulo na akili eziraru za komo litopia bidisi lo ngoni mapolisi ekezo ngo wafanya wandodo do bidia bira banu emdi atinzo ulo abo wondo biba wodi anda bira ngami banu tikati banu emdi abira wantu jini delegari lando bitirenge numero ba sécurité titibo au moins China usikurjo ushelewa wartolomba wandu wafudo ba pariswa ba fumdu kadha kabe pariswa msirini aringa ya ulwa ya pariswa za yani mtu wani lelo kabe pariswa chao wabebe wanu basi watu rendo amamba iditona maana watu rendo uvazero buteni weze kanduzala sizankudi neze juba za mafiti ngado aba hizo azali no jana yazali kwa tina haja no msomo kwa tina haja na unono kwa tina haja na mahakama kwa tina haja na bado kutoka yonti ezo ngo nazamba juzi o mahakama unenge balarika komori jokati satifu sha wa nambaro bainga wa job kangwa timbo na isha akanambaro hailo kana wezo ngo zamba zimzo za kweli ça njako jaman jondo amba kana mdu hafa wo il était tout pour moi je l'ai amené à l'aéroport 3 heures on m'a appelé j'ai pas compris 3 heures 4 heures on m'a appelé aina mdu 4 heures timbalia quand je l'ai amené à l'aéroport j'ai l'image ngoi bien ils ont dit shawan karanta o ibala riwasilishe ukana tifoni mtazangu tidanganya habasi wando wafanye betizi ya ukana ya mvyo ikaranzori ya avance ya ukana 100% ya mvyo ya ribali ya sana Yemeni usamoroni yolati ya mvyo aina mduko tuamba ce sont des cercueils volants ce sont des avions pour samba il a brouette il a tanvyo avyo itona numero itona mkandra itugo data o arongo wao kwa tucho yeleza wandu kana mtao ti warenge yaba izano go ma expert na Ethiopia wabwa ibira hiti balanga mdo rujia voka ola kaja muda tano kuza unabii ina wandu wadunga awabatabo pia amjo dunga mfumo uchao katika habisa kweli watina fenti na mzingama anyu na zingira ebanu ni parti za siasa ebanu kabacha secrétaire kabacha contrôleur kabacha vice président kabacha kabati ba mndo mweze parti za anyu zinu ya ordone banu ngoya kuja kabosha tifanyiza lazimu no fungulo tifanyiza lazimu ne parti tene tifanyiza wanu ateshe ya odo wajawaruhora wedao haruma wandu wazama watu udura kangwa unamu uwafu alafunga mwambie diaspora aina matakunu yudirukum almaut shati kanze diaspora niwambie ukana ebanu kamfanyo ulaba ma ufanya mdomba ezanga hapo mtima na mshukuri bamba ukana je me sens coupable mimi o mahakama haukemvio ya kishanti inuti pashia tirudi tibuli ya mzaza hangu ne mwana msho hangu wadewa ipashia amjisika mide na wabua
wa Komori abo ndizonga mdo warenge Kenya ele bombo la Kenya au le bombo la Irmadi au le bombo abo embabi ko mbabi Australia ebani ngamjwa rugo Australia wala hali tilwamba ila Australia kaelemu yani ni anda zila za Faransa banu yebeni wakwatakana hindu kwachaparukana hindu zila mvyo za wandu walona mapesa wa Jori Liva engeli himiridae haki ya hatubu wa Komori ila tia Yemen wala mfikiro Ethiopia ila Ethiopia babonti atokana vio wake kwa lawe mahamai ila tisa house ila uzomba na mbregea kufanya cha kutoa basi wenyewe izi mvio zinu Marekani na wao pia mwicho kwa mvio tije ya jirisi wa mdu Marekani na jao rijoni kwa haki ya hatu warudi tena ruwapini sena mnaboko kabati jo subitia ya mvio mafiti tena au kaisho wasi unda mahajana litojo ni kwa pia ino afera ya Komori shabaada inuti ya Malaba na boko kwanza wambilwasu wende kwa wanao wa aeroporo alikuwa tabule wa geopisti waeza baya kwa wanao baka patao pare wa mpira tena sho wandu wa faina usiku ngo atungo ujiwa wanasho haonu wanana sho haonu wana hao kabati ulona ajejoke tu atambisha ngama to sambia hukum aina usiku sambi kutomba hukumlo bojua aina usiku sambi kutomba hukumlo ataka manto usikatoka hukumlo tu au wafanya ya ronda jamursi Mamira ezunu parzona da ngena morganize msisi wandu pare ngena morganize mteda ushamba huma botiju shaina mdu jombe ko fanya rugo abo basi chasi de parti court lo Komori suicide de joka basi ngono wandu mabaye waongo ajiprepare wajondo warume nti ila tena ebani mko ndushono ndo asome madi nti bo manzo lawe o mo biro modo la win nti yetu kwa lazima mbulana mamigo bisano ende alale taondo wala utina be experience banja yuona utina be ukana ta banja yuona mete wa upia na mrufo asiba kabati gazi kabati damu kabati mwenje wabidi wa fepirizo pia wanwandu wabidi wa fepirizo ongo tukozungulia Komori wabidi wa kobonze wa upirizo wa sawa trao Komori basi banko liyo ze parti zinu wa janti ya uka ya bwenti luka no parjo rumani mre kati Mamadu e kati Sambi e kati ti mwenye baraka yore wenji wa chona mnaibu zabare ebana nganya mazinu za basani e kazi nsa hayugo ngena mtoe mapesa mwende mwafanyizo we mabani yanyu wakufanya rumule menko si le parti ku ya henti parti ku wallahi kama na parti da mina mndu mzima bana kamjao na jora fanya usiku barufu ya zingaro nwana nyasi wala ramba warengwa namna nasumene abwa iti para wandu wararo udanye bana wakwata fugule bana tichwa muwe bana ikamdu kwanzo mndu ikamdu kwanzo parti chamu mlabi yonengeti ndumrani barali 20 bana tizita tamba tibiri Dubai ngamso Komori ekena jupara mndu yake mtoto munzingizi hata mtoto mtwana rumuze parti zo pia ezini parti na zibizi numbu gombo kaganya na parti za Komori chikare kemfanyo kana mwede mkama kandida libro rani zi parti za mafiti za hanyu zenu pia na mjireti mwede makema kandida libro ba mtujua kesambi na Mamadu walewe ya ukana barungu wana parti ndo mtuko bina alhamdulillah alatile we voix alatile we match ba diaspora bao kadromo ada hade raundenti ngambe ho chao baribe ho chao mjini hatu azali ntotami dobi ntotami ntoswale juma chorende hamama la bapia mtuka tuchu wandobi ala foto kanta beza kodi banu ija uchao journée culturelle les wadani se majilisire rubali se marisatu ndaronika azali rekada eno rohae ucherere ne mano tableau boyka yao warende ama mihunga wazulu watu natamba haya rafanye pare abo ministre des infrastructures ngo jaba garafanye jabo ministre de la santé ngo jaba garafanye na centre la pita garafanye jabo yengo chika ujatsami ikamtuona kanga tukonya sinema Allah inge diaspora ino wandu alona kiti amumlabi onekera tu rapporter anzi msafaro mahauno kartu hucha ngamodo Spain ngamodo Hechi ngamodo Davina ngamodo Italy ngamodo chau na lemba yiruni tembeda mino wana hanko anda wafanye formation anda ule banyuba ekanga mjo yabo njena bakabati mwenje inyama imenye ha shaula ke sijafanyishi hao isiro tenere torabuja uja ubasi ndeje ine malele ntina aeroport njema kamtina aeroport ebanga mcho chinanda kamtina avion njema kamja declare za avion njema
Abe aviation odiwa wataba saka batino kuzafanyishia. Wananyasi wafuga singo habari na tabasa. Banenge komori inuti idona wanadamu wala mwezi twao. Baseze ngona mwambiani juzi zila ikawla zimikezo ndo zaramfilisha. Ha. Ebanu wamanga hatu wala pia. Warundo lo andu warengeze mali zao neze passport neze ngo zao neze jenda numero 1 kiwazo pia kwa timba idona nikiwa. Jerido wanili au ndo baba 5000 na 2000 o mfwa hanyu baba 20000 ganyi 20 na mwini manyiseni mlarengeze 500 euro yabu mla mtawo mwene mwa half na ulaba la 70000 aja afanye mashuhuri moti elinda bele da bala ka wanti avion boikaya wakamlenje na upepo na sikolo na vartaza twamba derouter avion tourner wale za wigo ba unu ezo kongizo nziro elinda bele da bala avion la jalamba kel tuona mwanje ya 670 e ko wanti avion bonti urende bo atko wona ukana o mwanje go suffisant et puis stivo ko abongo dungo etapo hata wambi ukana inde dernière étape ya ukande dernière étape ya ukanya vieux kenti last étape ya ukana abona préparer bari sangara dora yenti wonti atterrissage yamwi ewe ndo byakawanza mvyono kuona ko piste kabati manje kakweli ewe ndo bya jaba iza sambi ebanu sambi ambiro ngola zibo melini o wandu wakaurele kiyo e wanu wada hubi wanu atati parele shahada wanu ngabo aba o wandu ngabo wavuka wakaula wafasu jamba izo waona bo nje mdo ambo kana pilote kaja kana formation njema ndio bikaja kana jau wala wamba samba la wara la hitwa wala wamba kana ashibania vyo yinu ikaurenga malinji nabo Yemeni yakataka Faransa katika uzionazi to jema Australia yabo aba basa yinu ndujo kanza izo zonti pi ekenga mjwaru mwa party eshefu hatu ya rengwa ile yafungwa ya ulwa yafe lidazeri kena mna ino hata mahamira ruma hamine yakeka juswali juma yakeka show wazungulia waru mwenti weti ntunji yaru maparti ntwaza niwonezi partizan bahira ntiye parti ya leo ngamparo mwana mabarufu amparo mwana mabarufu wajao bala ngabo wajua ngabo wa IPDC ngabo wa Munyi Baraka ngabo wa Shirafi ngabo aina mduge na watu bala wajao bala amhumebo mwana amamtukufu barufu ekeri ja republiki uchivure wandu warugo zatuwa hau IPDC au wandu wabako maboja ubala au mlame kufanya karti na mkazi mabujili wa hanyu aina mbele fanya karti haru baika ulazima bena mtu harume parti jerta tanganye rita mrumanu ya richende iyo ndio nakabidi mfanya basa nyu wandu wajua na nyu wandu wa IPDC na nyu wandu wa Munyi Baraka nize parti za hanyu au imba za parti za hanyu pia na mwambie na tabazizi parti jerta tanganye wa rita mrumanu basa yinu ba umwe icho continue wifanya madama anyu hata ritwa mali hatarangami shamda sijabala tena jama kufanya mdu karti na ndogo ya parti beze partizan kestina maana ngamza bodu beze partizan kestina maana parti ichojo da fieli deri wa hao ichojo tubisa wandu pare ni ichojo to mapesa yafanya izo mabani hao wafanyao kailiba jana le 26 mai 2022 eba nous ziko abogasi le gouvernement ya de namna notani eba ni gouvernement ya Mustafa de namna notani njamdi tabaze manifu walanga zori kazele jimbo la Mustafa walanga zori kazela ziko inde ya libération inde ya transition et même de sion o musizone de shizungu et même de ngono de gouvernement transition gouvernement libération ni gouvernement de transition pia et même de jimbo de ngono do wada shaka bati mdon tede tire mmerbo tire jedi ngoni ridubisa wantu ebana komati no ngona wantu ngebo lona wantu kapati ushindwa ba na mtie yapo na mjwe mtawe pia mmonese kwa kamna umushidi yake atatamba ngonto solivani yapo ajua odo habaruani moroni nile tola atabala kama bala kusola mtuje ijo atajwa ngana mtawe bo mtuna baiza wantu mke jawami na mtawe bo mtuna baiza wantu mke jawami patada mbangena wandu gena parti gena chao na mzie sema chilisi neze wada haneze fetisi inu mzireti tulenda darufanye ntia hatu ile owetiwa oja mwenda mo wala likasi na oja ulitimuli oniko mapesa ngabo wa culture ngabo wa dini ngabo wa mahakama ngabo wa msomo
ngabo wa hazi wa emploi ngabo wa unono ngabo wa pare ngabo wa mweje ngabo maji wa ontipia kwa tatamdulo na maana kwa tabango ilokomoto ngabo wa transport leo riula wa fondu jana hwenda leo dihana ni babula wa mahakama karita shindana unda ministeri mzima karita unda mdu ya turdo kontroli karita unda mdu wa mahakama ya jaya hima yamba ukana wa warende nayo wa wabandrabu wa usiswa papie bezara kama nere papie tainu bo sekretera hangu ba kirtasi inu banu emeni yangu anzo abefoti hangu na banefoti hao kaba jaja tabamdu shabo mdu jaila rifuko tuko sekretasi moroni unikwayo na wangu anzo ulo off kamtona kai insinema ya lati mahakama ilanga tendera lati wakati mwambie ni wakana wanua jangu afanyo ndabo amade mdu yenda kawiyelemba majankudi arumoshe dziwa ambo banu gwelo hindi hapo amba banu ngamiyelo mbati na baya ndrabo bona ona ndrabo okonje da maze zintruza musinadi inu ntona mbabiza tabidi za ndrabo bangu tijaka miyelo nda ndrabo bangu abuke mbabiza ndrabo zila bwe ndari zifanyao lezaye mwana ma Zahidi wa Ibrahima Abu Wasimu yamba ukana ezebetizini nezidoka serie ministiri wa mahakama mufti wa mahakama ya jokandu wa tuko urondolo wa ulo wa hifabure kabatata mdu amdishumba security kana ha bana ndo ulo onda inde zinza za ndo misurini bane miji banu ngabakatena ndana shi mbeni ya uka gabajolo kandu wa ili obirili emijini kabana ubira mdu hantu jini pakari mono a partir ya 21h parce que watu uja mafujaru waja wa ndo afuende zao haina utuka utabanga joka za dodani fori mtunde li securize mbabo miji ya hatu shana skurjo ushele watu domba waro ndo la hafu ho la jao lelo kweli eze banki mdu jayi nusa beniman wode to mana wahi banki ema ulama uwaju wantu kutunja o banki wo yibe dabu za wantu basi kabata tamburu wa borugo chabo de munyi basi ema avoka kaira abdu mnanyira ne ma avoka ne majuju wa lokomoto barata unu farata unu gabo mavoka waili wangamiza wantu warenge mali za emeni warenge mali wabagolo de ndo zao barata unu farata Wedi mkomori basi ya ina mala tuenda kutusisa misenje. Ema ulama wa komori kabatu wa mbono kwa katukana rejeza kadoku mebango johura jango josheni watu kwamba majana umbiza wandu yokan wanti umatoba lakum mathina wathula tawaruba mina nisa mathina wathula tawaruba lola waini na wararuana na wane lola waini na wararuna wane lola waini na wararuna wane zabari ezindi zurgo basome yoka mtuona esutobe zirbo tijuhatu kabatimba stability kabatimba istikrari kabatimba amana rumwenti tona mweza shoka ida usungu topashi ya ida no huja ebano mala badu goda umbeha ebano kwa mbeha o ebanyido muzi sakane yabo ndeje ujaji nido muzi sakana ebano msafara ndo na rugonda sibizino ujukana baiduka hunu baidu ya lada ene mana ya tamba banu ya lada utwele kufanya bwala nyumba lidola loni mabubi na mazetwani na wandu wajabu wajawa lirengo wadofira na twabihambi yabo wa una baidu wa hala au wambe keba no hunu ni ukana karenda wadeze janas amadu wandu wadukonto mondola hariko mala kwa wanu walola kuna ula wa hunu katide janas amgwa ibenza ati ale bala ida juso amwaka uswapa basusia dobi hafu ila doit kubaliwa ijanaza ila ho no la one katide janas emana tujela janaza wako prepare chez toi na nusumbia ni jay mtowero ezo tuzila wizo tiparisha mdu mwikoni katina rejei sijila 2010 sijila 2009 basi ane wala mzada ho laje wala mdu muzi soswala timlawa ndini timlawa ngomwe izabaru wa mlawa jokati fungwa jokati kamwiti au keze twala batiza heze demandi zahe tende atatu etandi swanu wa wanangu uone dado huuzanda wa sababu ndaye ame jokati fungwa bahina rikerapi diaspora komori mjuwe mwere mauzise beke kamdu katuna mdu yanza mdu kajiyenge mtuje bamina 40 so komori na mia ina muhamito siha bamsiho siparsa bia ya rais genda ida pashe kurode zero zejiri amlo dalao yanvyo ikajao ha yanvyo ikajao kuja siju
awamba kana komora basa kama mvyo mima kutina babia raisi ga babia raisi tsaino shaenda bango jongweshi uno ngojonja wada roho asudi komori ngojoro renga malalao dada nezile rane babza zindu zaho zige zjota izo zontipi wanga mtse hawo wabba bila mkomuri basi katona bairo amamdu yarumidwa ili myokana ekokuja pema ile abo ti mwanadamu abo we shetani abo we mdalilifu abo ti hindu endare kan vionje mareka itinche mareka aéroport njem si pare juju tsamba wallah. Vous avez des Français, il faut regarder, contrôler notre aéroport si il n'a pas les normes. Malioka et amvebidi wandwa yantiabo na mbloquer aéroport yi mwambekana kabati droit ya vio kantiabo wajuji concentré wafanye boko ilo dungo pashi yare ya janti zipuda jele panti aina dakika ya droit pashi ya jade kapacha ya aéroport ya moroni bidi balwa ya haya ila irengeziwa namna ja aéroport kabati mwenje are technicien 7 km afanya tijizile la zingabi kajawa ya rengeza izo experience samba ngamu imagino betizi amadiyo ya uka aéroport kabati mwenje ekufanya mwenje ntujwa akavala ni dahubi ntujwa akaufia fiombi dahubi bas menje midi ya kaunia menje bikaja kaunia na mnyindo kaino aéroport complique wana aéroport ngio na baiza mwenje ila ikawlazimu wake menje mili wake ya pano soleri wake na ndimi ika automatique ikawlazimu ri améliorer aéroport mwenje uke normal oliwentia tutia problème shabasi aboze mbio zao nyumi mira 2018 njenda corona ina mahana banga mwendo basi corona inzia minga mwendo ngarendao pia mdatijali de kasi tawjiri zijiri mdajodomba il est tout pour moi je l'aime j'ai une photo j'ai amkanta ndo ngamia daona he akautu mwambia zia utipa chanvio hiyo enda pashi ya mvio weka yao owenyongwa itunda ao ngio na mapiloti wema ngio na jabu ino avion kaba tukofanya atterrissage et technicien wa mwenje kato aéroport kaba tukofanyisha atterrissage kaba ti secours kaba tukofanyisha atterrissage kaba ti videti za mpira haruma aéroport ya mafiti ilo karibu na bahari kaba tukofanyisha atterrissage kaba ti gari la uzimama mwenje la uzimamro kaba tukofanyisha atterrissage kabati wangu watunda unezo shambu kwa ili aramvyo itawa gabo mdia barabali ya namputorshu ende gutawa yamvyo ulabari ni ule tibure belu yamba ukana ribaki ata ramba be aviation ya page mwadi yanda hubini ripoa wari depesho andwende wende wakai hata ijo truza kai hata ijo quelques secondes zero mwezi isao lelo ramba bahia haishia wandu shemeza yabo bakaondwa kana muongeri kana akili rikana aeroport rikana walezi wandu wao wajuka waratrapelwa yabo ngabo ambao wavuku wende watu mamili wa ulo wafu era iswanyo ambango de yatundeza kadoza jiri ende areja tarilo kajamba rogo afanya cha kampanya rusikamba na mwene mali dile bakamja ndongo ya ruma kenzeri mese kenzeri ya maudu tsakiama de tuka uamba izo ya onopirizo bahisambi maudu tsakiama de tuka uja yambe izo ya ziono melini basinga bo emunye yani kweze carte ya hemdum shene ya hemwana lega izo leza obe mnari ali adera rubiye urwa ndembada habune nemba marashi kando dalo temba marashi ropa wewe tawanda lali ha balemba pinda yode wazihe mgu ya burehemu do foma hai atufanya jama na shwangu tu mikoni ya parolo la rulo miswiri baimo rauti zabe mwana mshewu ndo mshewenge moto mtiti nono dahu try penalty jawale mwana jangu zayo wangu josufre umna wana mtiti ndo mshaho huo bo ashe anji ya balangu zayo ngo lindo yaje amjodum para Muhammad ya isanji ya hulangu zayo abaki ata cesarienne au bloc baki wala ata atone docteur tsone mna kofi abelise mbigaje keda udedede na mwone ani mobile tina na tado para ya tia ro extrait aba usbur انتابو المرحوم وانا بابا مريم ندي هم بابا مريم ده ميت قالوا سيارو ماتanga wajapinda Allah ekakarija tunde za aeroport zatu karija tunda ezi aviori pashi yao mrati yado ambokana
il était tout pour moi. Et kaka mdumwe mawujomze mwa uchipashie ya iroporongi yombi entike tina wandu kabati sekuru wakwa janegezo mwenje ngamona ukakomori kabati mwenje izo pia kamtuzuzisa ngamona mafanya mashuri kamtubala grupu mjoka kabati mafura eze nyungu zahe mafura ndazilabu izo pia kabati mkomori uziziso mitati mrebie ego juanvio tuko upashia abantu wenda France ayonda Tanzania ayona Nairobi awende Tana awende Addis Abeba Godou envié tu comprends? Ah, Gamdou, ils ont envié James envié ce coup décollé. Charles de Gaulle CDG et ils ont envié James Arouassi. Et Godou envié tu comprends balia wala hula. Yo janaza. Iloku uliwomkeka. Ya bongo fikirije wewe. Imposer agence unekana mimi ekarende ngo abajo sadeka shaskarana ujuha. Karina ujuha ekakali ja exige wanoka na prepare envié ya nyumeni abasabo wakomori wafu kwa tipure wa fetena. E kanyo rumpashi yao marinani mpashi yao ruwasi kamjambi eze agensi za hanyu za ukana mimi ngamanzo msinye bani ukane kemwe de buntaro mabombo minti na upashi anamika jomsa za hayo parce que mdifanyi yazo mriwu alelo karti preten aina nduna bena mnayo na mwambie owenza shonga walone za aeroport au emba shonga ya aeroport ya Komori mwambie ukana ega bo videti zampire au muzise o wazungu hunu ne suirete ne zaseke na ne macha wao ne lesibe on ba ka to kubale magari ngwazungu yawe makatikati ne lesibe ila yuba ya sekna dawa bi wandu watoshinda tamna videti zampire e bana vyo yo barini ezejile ila e baria tu ila bidi balani maboya na mashambrera ifungwa mikaba ya nananga haina vyo joka ukantike bide zindu zozikae no kartu juwe zojiri na rihense zindu za uratrapo wandu na rikena videti zampire nda rubanu wajwado idunga ina mala ndao yondo rate décollage pas atterrissage amadi wandu idungu wa trap watiparo dokanta mvyo Komori nandivo maharibi bokardina ushindo watsaha karitina mwenje wa umalahoni ko jamba mwenje wa barini izo ngoza wandu ingerikana wanadamu wajwa izo wanza kabati ya jopashia raison ngo izo conditions zo ya réunir basi comme doni afumba tata dodi ila namba kana sentiment il était mon cœur il était mon âme il était ngea kamuhimu kuja tumbula kutuenda wewe kwa kutuenda mna mwana hangu eleda ya la mina mzazahe yabo do wana mabekani wana skotari no wana ndini wanda bo wanu tamana hu ngamidono wone nuono nti anazijiri ari ende skitsamba ngamjo ufana nzike mwana hangu yede armaski amgea butikantani mabieni ya ukana na mwede mwambeza parti za siasa za hanyu za Komori mzitambaze jeritahe na mwana mshwatu wanu au mnaijana mwana mme banu yaritende nera ngenzi ya hatu bosi wanju megarjo ufahao sheze parti za siasa mdona mapesa haina mdunge na milioni na miliari yao eze parti zonga nyina mapesa na nyina wanadamu kamtina babinzima muirumi yao emazefu hanyu ne mafundi wanyu ne madirektori wa hanyu ne mapresident hanyu no wamtani mohazini warengwa wabalili wabasi wadoenda oni kwa shaula shashingo hila ikakabati ubujar malahamira mamine mtuka mtumduni biaza kanga nyina parti za siasa na mwende matamba zemba ele boeti bailo boeti ze parti za hanyu shantua na mndu banu bainge tiji mndu ndobi ya jokana chef wa haya uziki wa yare ngwaidi afungwa mndu ya rejisena mnamfanya uzini na mwende zanyu bakomori ko ti parti politique giyo wandu wameamba indwale na minga enamna na banu wallahi ngeti bala mapesa bana ngeti nunani ba mapesa bana na kutojo kati la Dubai au tibiri Turk aliwa ya bali ya uo basi mjo na pia rejuwa romwezi rere ya pia tijipedese na pia wajoro habo wajona ngari namwe mvalize zangu za titano wala dipedese wala wansilo wa mwenyisido wa mama dusido wa sambi mtu mwende mwalale mtu mwende mwalale mtile boti banyanzo jilasa wakati wala ba ukati gouvernement amanzoni organize fete ni mwene ni mjema be kana zo gouvernement yado bikenti wana yaba mje mwene yodo skuru tuka uwana salini hapo yodo skuru uwana salini ni wanu mwenyeze partizanyo hizo kama mdidoni bobo barufu ni mdideni aruma roko namna yinu mdiaje abe parti yahe ya kutena aina kata mtu wanu weda ba wewe bana kazali hafo ipedese wanenge ni mbugo jomba tonda la ba parti hatu wanu kwa jomba parti chua samba bainge barufa John Renga chauffeur bainge wa mama do John Renga nende na dobe yomshana kabati problem na ritoto wazali
cheke kam jor ma partir kena ma pesa kena wadona mnainu aruma mahamine e mazefo hatu ensi hatu irengwa rikaka ridisi no ikamgwa ndo mabeja wonde ulo wa fena fo jojo ambe si parti jaungaranzo jao si parti jaungaranzo jao si wandu bingaranzo jao wandu tibiri conference si ngarida ili yao bana do enge munyi barakare ngwa atodo kaja sambi atodo kaja ja mamadu kabatia jodisa inde bana bakana kamtina parti na mtombo mwalala inusabeni mani hamba wode munyeze banki wode uli yabo urongoze mali yabo enge wo udwa hasi enge usomo enge ngawe na imani uto bloke meki ya mafitiyo yabo uka ebanu mwabaga bani bide zama na waheze banki bani kobla zimu chao nyimba izama avoka mabaga mdaili ya wandu marede hawezi wa mezi na nyine mba izama juji za wedi na wamezi wao ngari wana mpira muurao nezibutala mzifanya wao we bwana mwikoni wahibie mzaze male plasi wamuliza wamwambia kaze findation mzaze ambi we mrwa kweli to izingiza tyo irengwa na bala uluka usa uyuliza mndu achi e director icho dunga bantu ngamjo vumbua ekenga bwandu atuka utawa mani kwa tuma na baga wena wantu Faransa ngami preri mane ni winduza bashira field na mwalimu mwambie yaone mzade mitamihuli na uhozi ya mitamihuli yenda ya bangu mulize nyumba ya pisini ya ndrabo ya ulale maji yafanye irumbi ya tahoa lone mapesa ende ya wadhulumu ekengoja wadhulumu wandu mapesa yareti bourisa baika lazima kenge na mapesa saidie mzate ola wali wao yo ya jo saidia mndu mrede amba kana kengo ulwa mndu bana be onjo fukoni eke unjele fukola saya au dungu tena uonde ata urenge govorte lujibaye no ilibora utifanye baya oli ohambie mndu kana utiwo mndu bure utilapize mndu bure wale atuka ukakadhulumu mndu ikakwele daro de mafundi na mjemji abonyo utiba bari pa maile na tibe na peleke na papwa ina tuzi na msomea abo mwangamize olaba ola anivumbua njemwe de bayo Bismillahirrahmanirrahim tabaraka side bazarifu wakazi zikofia za zikombe rede dikauso babo india envelope anko ni mtani kozima tena maili mwede mwana pize mwana ali mwede mwasome hitima mdeme mru ya dhulumiwa ya bati jao mafundi mrende haindi na ukanga mama kwa msima bidi msaidi wandu mtodolo mazarifu 15 juzi tuona mrande ngeshono ndingure mmo sijibala kupashonazi a'udhu billahi minash mazarifu nene ndini ndwenza shonga ndwenza shonga Qur'ani unika ujamje mdorema wandu hifa Qur'ani unika ujamje mdu angamisana na wandu azafiro amba ukazo ndabo ko lingo ndari wandu wate msirini walibe mapesa uwapishe maile na peleke na tibe na ziwa na popwa iwale wende wale memrudi wao mangamize wafe wasawa jwa amba kana ribala ulo hafu emru mahe munye nyumba yanda ya uliza ijwa de sala washanuka tushubuta zamba wala juzi wakomori wade wahimilie juji j'ai la haine contre le Yéménien Wise. Vous avez des avions poubelles. Vos avions c'était pas aux normes. Vous ne parlez même pas français, vous parlez l'arabe, vous ne faites pas des efforts. Vous n'êtes même pas là pour demander pardon. Ah. Ya boba. Madame la juge, tu es une femme. Tu imagines si tu étais dans cet appareil. Tu imagines un avion qui atterrit sans la gendarmerie, sans des secours, sans pompiers, sans des... rien du tout. Tu imagines que ma femme et ma fille sont tuées et on me donne la carte d'identité simplement. Son sac à main, bagage à main, les 2 valises. Ils ont pris tout. Tu imagines ça, madame? Où ils ont trouvé ces cartes? Madame la juge, notre président, il est pris par un bateau secrètement. Il est monté au large. Il est retourné jusqu'aujourd'hui. Il ne nous a jamais dit qu'est-ce qu'il a vu. Madame la juge, on nous a dit que Bahia, elle est là, elle a témoigné, qu'elle a entendu des cris. C'est-à-dire il y avait des gens qui étaient vivants. Tout ça, on aurait dit
le dirigeant. Il était tout pour moi. Ngari chua kwa mrumba hapo wakanda wode akahubamba mtuzi wo hino wode ndo makamjila na zibani wode bado bale gari mweda mwetembe. Je l'ai amené à l'aéroport. Ngwa ibenza garjo kakuda jombali yao ndo mbani mbali hapo yakanza pasha vyo mbe wa aéroport. Ils ont ngozi jo kombali ndo aéroport emana hafa ndapo ya wambali wa aéroport ende pasha vyo ende adanguha. Apo baba sangaranza riwarame ni wajua yakana. Et envio hawi kambi inutile ko pasha banu zuni des envieux shabal comme tuone zergo zilo. Abo ejola josia pour en ende ya attaque ya saisissé ya sekna ya saisissé ya ata ya fanyize rapport na zilapi. Ya tunde des envieux ya tunde ndo zibali ya wanti wa levi wanuko wa jozi aéroport wa tunde zergo zonti pia riniko yake armadia wani mdu ya faru mwa envieux na mdu maji de buriye. Ngamtanga unga assurance aina mndungu nikiwa ekeni mdu nikiwa ziwi 20 awa aina mndungu nikiwa ziwi majana 20 omwe onde wazire mtode wasaoda zikaze mizinga juu wende za yende yala si mundu mwenzakiti shaban kweli wa Komori 90% hodo wamdo na hale 2019 funjasa Komori ya corona na bolelo e proseni ibula kabati ala maudu waje wajirezi cha ujiri mjomdu disi na mjomdu fanyi sinema ya aeroport kabati mwenje omonje gore ngwao angamjoka kabati mwenje ya aeroport kabati videti za mipira wanazodia kiwa uratrape wakati wajo usadzaha wa aeroport kabati menje minji ya unishia balaki obidi bakemenje ja Hamad wandu wera mweze disco emenje yo geida lao hati avye jo kan geida wakente try unishio bari ni hula isheleke bodo jiri de gandu waona ya vyota ile ya bale omonje ta hula iremeshe wandu waone wake vision ya banu ele zala siha wandu madame la juge urambilo ukana banu wakameli emeli yo disparaisse immédiatement Ramba ribanu wakaonda kufanya stage. Ramba gabandu wakautaha sambi. Yapo mumnika ezenongoza wene saukari ulawarifu. Yapo mwene saukana wanungu wana utungu wanungu wana formation zinji. Shawada za fahari ende ya hambe ya ulawa ya fentu wabidi. Waodo amba ukana woti kaumanza haka unanza woti timbusu ngabe na fotola hevu waka pia zenongo pia. Wodo uhayatu hangu sema vi. Yenda inu ya heze. Wadungo kaza ukana semon ker semon na mon bebe na bala ine mndungo tuwa mndo wa ula wa basa njo ulenge mwenza shonga ula ulonzi ya ni huta na mon ker mona mutumak na bala kobe ibanda kuturenga hazi le juu kabati ra kuturenga hazi balangu watu onde wafeze mfiombi ba ya renge mweza shongaje balaja do mwangabisa mratsambe ngwanzo ndi afanye mariage Komori mrendo banzamoni mratsambe ngwanzo ndo mjini hao mrendo barini edanga razemfi kamjempoze bwa Komori rasasanya wanadamu wanu raonesa wantima dhamana Banu kweli mjua mchinze namna ngombe dawo yentika bati mwenje za vionda zilabu izo ezongo izo alafu mje mchemeze banu ni kaula zimiri rappel kana qu'est-ce que j'ai fait imwenza mwanadamu wala hatu zamba kana minga mjila mukoli ba wallahi titoka za vio kaza kaza normal kaza na mjere Belgique na mjere Angleterre na mjere Turquie na mjere chao bo nti prem pa champion amada ila tena mimi kartuja parce que comme jarengeza aéroport na mwene madoro miazali ekenga mazori jeri fanyade na mwene marengeza aéroport garanzoro wone videti za mpira ukana baja videti za mpira misaada shamtore de wanza shonga ukadutoro ni kwantede na babiza magonzi za ola tede na babiza magonzi za ola abasana babiza mabawa za nkuhu yode msaada mjolo wero wa Komori mdoamba le pays a mis le consulat asaidia indi makarito ya magonzi au makarito ya nkuhu kamtuona kwa inu gartuone hanti ya kilaba gartuone hanti ya kilaba kamna ujo rapport gena mwede ujo ufasito lila ridiwasi e mwana mahafu utaba kamwade wallahi ngamtuambia na katazali ya jo ufabano kamgwa benzi haraka dijo hunda na dawla amjotene ni bile morisi naone mametse wao na be mwana mwambia kamwade mumtoa etwabida rejei ngabwambia de malelo ngabwambia chao qu'est-ce qui s'est passé sur mon petit frère ngejuze nyinyi mjoka wanwangu ulwa wa hafa wa negligewa changwa ndo alibi wanikeni baongo na mama wako tulo pambairo hapo wanikezi kumea bango watu urenga mbere msami rengezi zili yabo mpema ile ya masada kabo mpara watoto wa ile yabo waje wayale maile mafu na ibe yabo basi tamba ushenzi abarina zali wafanyi ya mndu muhimu ya kausaidiensi ya Komori ushenzi boko
kabati mdu anzo ya dai basi o wadunga walokomori basi yani mwambie nezi loko zilokomori au ntimwambie nizo watukufu. Allahumma salli wa sallam wa baraka. Ni mwambie na ntimwambie nizo na mswali mtu umege ni mwambie nezi loko za mwisho zilokomori hazi azali ya itia komori ya ukweli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Na mswali mtu umeni mwambie nezi loko zilokomora basi. Eze loko zilokomori haina mruha juha hakutaho edi silovu Muhammad kajaja arumule bunjilo la katindasi ndamwambia kwa baba saranzilo yonge arumule kur aisa tolo hazina bondo video tuka azala sini ya bondo video tuka ukazini ya aisa tolo ndamwambia ukana badao la katajo bunjilioni wala katola katindasi chabala yujitataza ndamwambia ukana waja dekreta inu abora nzile lo ye kanaka uka mndwaindini abo ndo jumda place mishia uka wandu wahindi wandu walokomorira nzalo wasoja watolo kishenzi hatamba irumbi irhamu man fil ardi na mrehemu walo ibande jumati yarhamukum man fis samai ulo binguni ujomrehemuni komori kamsikini yana makana irumbi mrenzo ufitina ukabwe ni ujukanza lemba hindu ifende ya fitine mwanyanya ya mtaruma problemu o andu walo Marseille yo wenje ina mnugo twamba mile na bidinje nike consuila mimi wanta amjuka uka consuila njuka uka consuila wangwa saidia azali bango njuka uka consuila emdu ka Marseille ujoka consuila Marseille wo mndu wanili anti akomori mjua uri mdambu wao emdu ujoka consuila Marseille yabo wo mndu rijo mdambu wa rijo ujoka wengwa njo akomori ngena irumbi no akomori ngwa sikiniyo shanyi wandu ranga mizwara ulwara hafa gari uta balbala kabati ujoja consuila yabo paka mduri mjua ujori wanilia baga bwana atoto adugozia unino mais parce que moi je connais la ville et ville yonga mi joja ngami chao juziri kwa mahakama gasibala teleti parisa c'est Hamada sambati hapa arungwa bana ngodo sa tivuriza telefoni damina mzee wangu Sheikh Muhammad nguna muhifadhi si mbatiza yo bana ima bamdugwe bwana wala teleti mabia bana obbo bila iti parisa c'est Hamada samba oindawe tabeko ndabu Selama famille yangu yo Marseille kabe unu pari akomori wa Marseille bo depite Seda Hamada tijibi wa hata auka tamba wa akomori ne mafurika rijaza zepirizo si mafurika do todo rompira no zina yone bango rishindawo che mahakama yarengwa ni majuifu eze busheri zirengwa ni Algerie eze gireki zirengwa ne maturiki ezindo zirengwa no amishwiri aina wandu warenge si de shongani haka mudeze mashudi da sinema za iriwa besenyora yao de hatu dizo nambacha na nisiku wangu abi kasi ya made faransa kama inuti ya alkamba dingo si wakomore amandu wa alkamba dingo Sidi Hamada tijibu hata bona wana mkomori ya waswidi daraja amada ila bo Sidi Hamada sikamba ngodo wafanye babiza ndogo za uriaundi Sidi Hamada deputy ujua kwa na nyaso ulo wafuba ngoni wono bana tinaka par josa komori bo Sidi Hamada Sidi Hamada emwanashi wangu ulo mazuki wangu ulo wa tamba tijau abo basi azalia prepare aba janto wero engebo Sidi Hamada Holandi haka jazali basira makurora weko ya joka abo lelo halafu wewe daona makuronga msaidi yao lifujaridita Sidi Hamada tijuanzani uvoti tijuanzani usaidie bayumba fierite bainge abantu kweleza runda zinu kama tusukuzima utura ngari ya wangari wa komori wajua kwa komori wa fukartina maji kartina mwenji kartina msomo kartina mnono kartina jobo Sidi Hamada izo kuja ziona eze nyungu za komori wanu ntikamba kujishi komori wanu tiyo ngoshi juondo rana mi eba biza nyungu za hidrokarbiri tsina nizo wizo yamvyo ila yutainu jawa nujo kamba kushia bala ukantia waketina mwenji yamvyo ida nguhu akaenda zambapo renge nimero jeri parani wabwa bila sayinu ba Député Sidi Hamada sayu yabo anikemba nimero ya yabo Tambe oidawe bana kama tusi voto député boko biminti na fikira za ukanike député abanga mi amjibi wa bonlo na mkomori ulo député
shakairi wa unto wa jwarana we na banga muju est-ce que katina kana problème zilonzi kuja ni daidi ya kujambia makuru manzano monsieur le président tu sais que bwana wala mdu wa ajabu c'est un con, c'est un criminel il ne fait rien dans mon pays il détruit tout ça au mieux de changer na sasa mtu mwezambaro iyo ndio yakobidi shago jwambe ukana makuru ha renouveler pour indini tena ya saya basa salam taka bomnya awage watukufu ngamwambio ni bana owaka omahakama watu wa ukana hizo na haba hizo za lazimu zambwa mwana nyasi yodo anza yenjeze yabo basi hatore mwana shofura mgojo mhifadhi wanruwa ngoma lalao ranzilo sukwila wanruwa ndi hama kawakibu wanruwa njambwa deza roho wanruwa tijele lotena rijaridaza ribulia wajiri problem hamadi jotena bwa komori Narikeravi bwa komori rifanye geste for bandu abya kartuja komori ngari yao ngari prolonger msafaratu karna ufa 2019 karjafanya mashuhudi 2020 karjafa shabon watu kama ekeza vieux zanyu lezi abo sisi ngari yao iyo ndio nakamba wandu watu kufanya ekeza aeroport kezi kabati videti za mpira kabati mabweya kabati mapompier na hizo wandu wafanywa haziko aturambia basi mimi mtweda na kensa ruma vio aruma aeroport boika yao Israelo habaki abongo lido kanti yao jo wone do barini ulandi yo ndio na urenge non c'est pas sérieux aeroport itona mwenche aeroport jlo barini batu videti aeroport batu garla uzimamro aeroport wanro hazima technicien ya lazimu waundi aeroport wala langwa mavalani wala langwa moroni au mahuja izo zamwa kamine sera por ban besinga tunjeni msomeni pia hata nimtimizeni hizo alafu hapo kwa lilijua tanga leo bali balo aruma vio za zandrabo za mafiti Est-ce que tu as bien la CBC quoi? Hein? Ok. Ban ngamen direct ban. Ok. Dahu? Ok. Ok. Abo. Ok. Abonge watukufu. Kanzaro mwambieni. Ya ukanarijo hizo ranzao. Maulama wa Komori azalingu jolawa. Mdato za tamba kwanza yarinike mawanyito. Ba mwangari ya azali yabo. Mfanya makamchone zi unrao Komori. Ese to biyambi zijiru abone dulu mane mabinda na Ethiopia abo fasira abo ko bidim mone ya ukana kabata tamba udomana. Ese ilimune masahiri ne zerongo ziru abo pia. Na mbale yo ana hanyubo wa Komori mwende wangamizoi mjomdo ambokana mwana kwa viole mwana wangu jao mitinaenda Komori tena wamba kanaenda Komori. Négligence wanaifanya wao. Aina usikurendera tange rifanyeze pare, rifanyeze lapitali, rifanyeze sali, rifanye misihiri, rifanyeze likoli. Halafu urendera do aleli kauhicha. Na msiyembabi mjifikiri ba wana hanyu anja pirizo unupia wana madele nkangwa tukuhuza bange na tobihambi. Na msiyemjangalie mdagese mali mjangalie mdale bwem. Ugonjo wabuba ngujo da honi hunu Faransa bana parsa makala lao. Kama malala bukumda mimi nahara makenjo ulala pana mimi
farata la yana makala lao na mabaya na mangine bala ingo anzo ndalo se mjomba mbaya ko kwa ndobi ende yalo se mwana mshomba ba mjomba ndobi basi atenda ba ngutwanza basi ndado jiti do kumbi basi do tumtusa mu bitatufanya da amine se damjore e wono kumbi wa hangu aruma YouTube rema fa harija ngo jen Paris wono kumbi wa ndobe e wono wone majlisi hangu yao yakana wandu yao yakajao wini ça yes assalamu alaikum ngami directement ngami en direct ça okay dem dum maye mwana chele na wifi abangei ele kalima mimi mwana mwambie ni banu e opposition comme tout ce qui ni ya sambi comme tout ce qui ni ya enti comme tout ce qui ni anti ya kamili mdwado wa mweda fanya operation ya zai hatirida mu hata isada mu hafu kabajabu amba damu eba nwe malaba ya ora hejenda paswa ukwa onezi ruzili onezi yoransi wana usome ya dahu ngamuri mafanya mdu operation kamtujoka ngabo mwenje kamtujoka ngabo gazi haina usiku kabajabu hada mu yatwa mdukat mdudo fanya mdu operation rauja joka uongo joka usenye ngaba chuka utia damu na weda mwinga nzuike preranti shanga mfanya mdu operation nge mdu ambe garanto damu haraka mwambia ndo Facebook WhatsApp damu bo malaba mati bo wenza shonka ngufanya mdu operation uliona problemu za pumo na hizo pia batina ukananga ba oxygene ilo preranti bo wajinga enu majindu kwa yato ni kwa yato enda ni kwa bursu enda hula makritasio ya jamu tondo soma hitu kabati utulele ya ukana mais écoute parce na problème ya économie na banise maliza tupiange tumwe da zuru midwa bonse lelo kwa bati mkomori ujoka na akili ya ujua riziro ritsedera ni majora tu de la cantine de fierté hatu de namnati ya malaba ansi malaba inuti ya malaba wallahi bila ishenge inuti yenza akili wajwanga liya wawane wafe asibabu do unono asibabu do wana hao asibabu do msomo asibabu de mahakama asibabu mwenje asibabu maji asibabu nzia asibabu hizo pia hizo ndizo za tukazi wafilishana chati do mpira wa mafiti si do mpira wa mafiti yoti priorité yoti ya mwado hiyo Maurice kwa jela warende wafu pia ngwatu ngombo ane mapesa hani c'est shade ngombo ane mapesa hani kapati emploi yode rugo ya mwado création d'emploi do utahazi mwana mkomori afanya hazi ikia kabatisha babi ujola mbaye ndo kikache nyamizo wabo ya sekulu mikiru na mitia batabasi yangamia basi wende wadovana na ukirengeza ni makoto baba la bala mfikiri wala mwana mme la bala yarudi hamdu koko washira atwe maisha mafundi kwa una wadasi wona mdu kufanywa hazinge mwadeka tushino unda robo kumea pashia enda mwadi enda tabazo mshipa wandu wapashia wallahi wakati na sakomore na mbwa ende bingeda hu ende mwadi akandarene yo gabo docteur atamba docteur ngabo imkaniatifu ngabo ze machine ngabo jojo inchi wandu wapashia ongo joka banize videti ne zazi zero zino emishipa getungo sa wandu basi alafia bwa system tiyo mdungo do atwa paraki arumeze mbibyo bane ba agora byo hata uiro emna yo pia zire jo place aru ziro paraki ngodum darana tarabi hazila de niveau za soutene zile raisi wa gure ko 30,000 euro mnugo pashe ko bado la bougie ko bado la bougie ko sokomori amina dizangu yaka upashia na mushientila obbo bila dizangu yaka upashia abaoni bale bayiro ashe mintu bale ya valise zinji ubale ambale glacier wangondo armato ngondo sarseli ngondo picnic asheti ulumbadziwa nambanyama enyama go twifanya jao habongo kati nange ama ola chefu ele soroko za menu enyama go ifanyo jao ge homa oketumenya ndiri yabunto yedo rasodo hula deledziwa washire nuwa go fana to kubalumbadziwa nambanyama
Banu kama imagine wewe ntoba abana video urutabiri. Njoo kaze rugo zombi hata wandu wada zapi yango oradhi. Alafu mimi ngamdoka na duty uka mimi besero to yele wanu besebile na trawo. Amado mpira wana wako muri pia ngware ma leo veri pia. Shaka batu jo sapale ni adaidi mwanya ya hafa hao wana bo watungo pulezi twa hao wana bo viole wao au watu msomo watu maji kabati mdu jo sapale ni hata imba ndo amada yino. Shangwa joende ewa tati ndo afa wana tiriko watu wezi fuba wala watu makovu wala Ebanu kasina bibana kwe kuli mbuso komori ngubalo nyama ngubalo bakimaji ezo rugopia ngo dalili ngabo hashemiza wamba kwa tina kushu wallahi ngabo wamba kwa tina kushu ezo rugopia kwa dalili wao na hapo kabo wandu ngoma pesa na makatikativo kwa watu wa Faransa ma ministri wa Faransa kwa tina magari yao ebanu basi mbulia ukaona mndengenzi inu basi sigari jodota wa Faransa ngabo mbe wa Faransa si diaspora banu mndendwa mbe wazungu hamba vashale namchukua mdaji malaba yao na mbehe wale continue kwa tufanya hazi bala mazoni chanje jao hapa mjeda na utini wistor no maudu banga mihazini wewe mwambie ntini mkeka mimi mazoni fanye tapi mwambie nsingize bana mazoni fanye jao aina hali angwa hulonrofi hiyo mbese itojo kaenda zinkudu aina hali ngamuonawe namne nti atuilio na mko mdemokoti mba ndio mtusani kweli mpira namba ukumbi basi mpira na ukumbi inu peuple fatigué comme dans nombre mwabiani abangi abakedo tukakajala hangu nekajala hangu ngari sa uko muri wenji magari kabati mafura kabati mwenje kabati ebanu muulize la bougie za ndani ndio swala ni muziki sawa muulize la bougie minga mina power time abo usiku yo wafumu mwana nyasi manamsho hatungu na mrehemu ya Faransa wallahi billahi akauzi wao zawiyani ya ikoni karibu na zawiyani baitika namna power bank na namna na chargeri basi aina mndu yakoma zamu ni ulaja kwanzo ni mniki ya charge badi urisa kulinishie ukana ya vio mndu yakahula yambe wakati ya balela mtor shonguni ho ula yangalie walangu tawa avion ambala c'est à partir de là que je suis que l'avion craché. Là j'ai compris qu'il y a un problème. Là j'ai compris qu'ils sont morts. Le délai swala naka ujabani jeni mabieni sikana risala nchashi jeni mabieni ya ukana amkiradhi bwa tukufu mjebani jersahe mna mwana msho hatu mzima banu au mna mwana hatu mzima banu ulona akili ulona hamu ulona msomo nila mtendeze beze parti za Komori azalazi tunjia azidihi na muwo kabati parti ya siasa Komori bo wa Komori ngabo wandu wameyao wandu walona mba hindu walao wendao wameya sha parti ya siasa imamu ye chef ye president kadajo rengwa ya balido hapa hanu mahamiraru mkeka msisi wandu pareni mkeka mtowari yali mkeka mdubu mawana mkeka mshili mashitaki mkeka mpanya ndongo yizonda abo yoti parti mtuju we parti yo anu mtsorende hamado wandu ngamba myama tunifanya zo la douane myama tunifanya zi telecom e banga mtuko jo tsema pesa shani kamtuju kamtuko jo uyarumya shaka kamtuju uyata kai parti PDC kamta daily Mamadou comme comme daily yando Mamadou ngubali do balata katujo enda phone katujo enda mberi katujo fanya baru kwa yonti sambitola mkenti kokoli baduru amada bwana bala wala mdo parti haina usikuma si shabaduru timndongo za lelo banu ya ukana he baduru ngabo wabidi wadailiwa banu ngabo watona wandu wadailiwa kutawa sambi wavumbu wa Abdala wavumbu wa Salih wavumbu wa Salami wavumbu wa wenye Bapale wavumbu wa wenye Faina wavumbu wa Ndwan waranti sambi na Mamadu na mwenye Baraka bawa wenye wa walata wa wenye kwa tina haja nao wa wenye ngwa na mapesa wa wenye ngwa na wandu wa wenye wa ujulwa wa kama ministeri wa kama ambasaderi wa kama nokabati mfanya rogo Tido bonze tido dani chene mboto amba wangu mfanyo hazi mama di mwana no basi wangamizi wa basi aina usiku sote romba sambi ha kedo vumbu aneta habia wandu tena boba duru ndoko na Baraka au manu Facebook yuhula ni sambi kabati mdu joda idwa Komori banekati sambi baba no ndu wenju wafunga ndu wenju wafu ndu wenju ngari tambi hao bana
na mfanye listi mdovumbo aina mdu ya dulimishane ntinu bengo wakana uishi andogo watu kwa wazifana uliparili wa hibe dhahabu ya wanrubao no wangamiza faina no watola mwazini bure nele fitina lidono wakomori wambia ukana fitina tijao utunenda ufitina mwana nyobari mwazo ni kwembazi yae ekakaja tola bongo do mpule pamduruki ya mwalimu aushe twani pashe Dar es Salaam ngoda tsaindi Tanzania na emiji ya safari ni ya Tanzania Dar es Salaam ngoda tsaindi ni hunu bo udaone walimu basi tayo ngabo na bwari ngabo eda Gine atone mdu ha wewe mdu api arafanya job afanya makusoma journal wala kuona mwalimu mmoja wa Afrika hiyo mwanadamu la Afrika hiyo ndio mwalimu mmoja yato ya zalia abuya ni wa Komori mdeside kanga msao Komori kem exige avion et avion jombele anaenda hunu na mdemande mfanye vol direct bo mlo wenchi direct bainge jo ya mjokana ngamla wa Paris Moroni Marignane Moroni ukonga nyweji kamto utosha shaka mdu mwanzo bala mbaizo aru mapinda na mu exige hunu kana anga fanyo vol direct karna uro haru mavio yino na mfanye namna hiyo kana sisi ngari pasha shaba sanga ndio direct parce que les avions mdiba izaula que tu respecte karna usa bonta aru mavio ngamjori wapi arife abaseni mbuge na telefoni ngaba Facebook na hizo garjo filmer moneseni parce que mkata mdiba izaru mavio mafiti kartu sabonti ya mvio ribali ya obano piloting ribali yo Paris Moroni vol direct abasa parce que riula halafu ngamjo ambie e avion ya yuka ino nyumeni ribali amvia nyumeni tio na mnagaza aeroport hiyo mtijo mfanya betizi yao haya kartina droit ya uhanti amvio bo masiho bayi nuti romano ndenza shonga ya tenelano ndenza shonga inuti ya bauso ya badingo ya Alkaba inu kwa kai hondo ali yo wanu kwatina mweji kwatina maji kwatina wanu wale mazindu entinu hapo kapati droit ya uhanti amvio na mdozi anti bwa dhuhuri ndo badhuhuri ndo nele juwa bakaratina mweji kapati wono monjo da honi ko jamba ntiani ko jamba barini izo dezungu za lazimu bana wabasa izo dezungu za lazimu banu ekremu ili yo Komori na baba chomwe ja bo masi ubase mazetwani ni mandini sidiwaza mwambio wana hanyu walorumwe mahakama kairi ekamru hanji ya santima hu emotion gulilo kairi alile mahala walo wandu hana mjomshana ni mdu yende lila na mwambia haina mdu dorumwe mahakama ekangulilo yatinjomshanani ulati mahala ni huema hamreda baki ya dolila homshanani kwezi mduna wanisi atembapa hanu ya kenti beka hendo jili wani ajalimbi iti mshanani iyonga bujiro na ulama halani hamajini na mazetwani ondor mu mahakama ekange na nduguzi mtambisha na tembaba hanu wala ya kenti banga bozela tabu neziri ya hunde mndu ya makinishe ya msubirishe shayati bili henda jibalilo mshanani hajore mwani krizi hadangu habo ondoka kwa jubu wa mrenga yo twalabu ni mea unikozi watukufu haina mdu nambiye mwanae ondwa rumwe mahakama awe mwanyanya yakukaneke hungo lilo utinje mshanani eke usautulia njia uyele ugangwe matu ikanga mwede uyo tena ranga mizembe za mishuara za kwa mahakama pia ni mdu nabali wana mishuara ya kenao kemdu ashindwa ya renge ya bangu banu juzidera la waru mawade mziro kwezi watukufu si Johanza haina mruahe mbwana aina mruahe mbwana ulo hunu Paris boko si ukabazima ekatitimize directe inovanu owandu muhimu waho mbwana si Johanza wani pare haina mru muhimu wahe mbwana rikanza limwambia ni rogo za muhimu na ni pare awia pare mwana nyasi alikari hapo utimizi ziko serikali yao ni ya Mustafa jana le 22 ifanya maha katujuanga nyifi au nyama za mwane mwarabu la narifu annakum asmaku au laham kamtifi kamti nyama kamsila barongo maronesa eze partina za siasa zino banunga manzo Komora unga manzo mapesa ebanu maudu ni wandu manzo mrengezi ekemja mhundwa ni za mhundwa wanunga mjoka ulinda wandu wa mwani ndiye na ukamnaka mhundwa wandu inganyina mapesa ukamtina inganyina wandu ukamtina
na mdijibu rijoizo rifanyao. Ebanu mkauja banu anyonti pia mambo ukana mde mwakensi banga mjoka kama president 2024 nyonti pia bako izo ndizo mambilo yabo nyika mjaelewa abodo robo azali yado yabo baka iriera nanyi parce nge mkana irumbi mkausikini eti wallahi mbajo amba kairiho ka député rano ka réfugié de la zone makana penti ya wandu kairiho ka ba secrétaire rano jando romahi yoni wandu kairiho ka gouverneur rano kanede na tolo ne de nado romahi yoni wandu na msikinie beke mreje komori anyina baizana ko mjo hunda rano baki hunu mdo romahi yo ola zone makana pe mabawa ya vunzihe na mkera dikozi watukufu eze wada hadeze journée culturelle ineze majilisi rizifanya ukwezi bartumeda rufanya bahazali yarenge mapesa ya jofanyiza ruwizo yarenga idaza mratini pare bana rumarugo tena bantu nofanya ngoza komori bano baba hati yabaki mzaza mndu bawo hakato waishu ya kanisho na siramba ukana jua haina ujukanza ufanye sha jua ukana kabati jamzazi bamzazi atoena kanza to weno ili ukemana damu ele da balati jilla landa hubi l'Angleterre lenda la banga rudungo fari ya wandu watu ema pesa eke kwa jatu haringa wandu na mabafoto na majana hindi ebane mana litujwa lenda la ngara azali walo nsi walo mwenje walo maji walo pare walo msomo hindi shali baki Angleterre do amageli to taarifa habari ukwata kairi ntujwa tambe abeka ili lobi rana chintu bana lila kutoda la kenti aruma lido baribu atela tsafi tele utwa barabo basi ebana wanu watola fidia ebana wanu wando bana nduka tuona haya ukana angalele chumbali angaleni tamu ala pitali ngebidio mdaro gasha jauja haina ujonda la pitali ambage bidio fanya operation nduna usokana engabo damu nganyina gazi nganyina moje urumia odao ngembe ya kubali timwambia adele kali bana bwajana entiatu amanti ya badingwe alkaba amanti ya remwazintu diaspora city wanroka nambale mapesa mjemdu ya mwenzanyu dingo si mbali mdejene malene kama unu bayiru mahala masome so wana madala banu wema basanyi mdede hazira we pia kabati usurenga dalao mimi fahara ina mduge masudi wa izo ambao mimi fahari ngamjwamba wandu waziyo ulevi waziyo urahitwa waziyeze nogozilo nziro shabanda yabo sinada nadunge mndu muoni la hauja wala mimi yote chani hapana aina mbuge ne zanyibu zana mbuge na jao ngari wanao mafujari ujora take ifori matake ujori dharau ifori mtarao shawenda na mreda nchi muoni swafi wala mwana mshwa ndobi wala dedo ndobi wala mbaba ndobi wala mimi tulio mimi ndio mimi au la riba wala timwana haru wala mwana haru wala jao shanda mifahari mimi sina unjia ndina madio mimi fahari wamali wala la wasiuha onto ni wala la wasiuha wanazigumwe ala kuli hali ngari mpara one mfumbili yone barugo nzima kari wandu wacho wenchi rangalie moto shababi yabri kama na mmeri kama na mishi rambe wede uritendeyo gasi predito energy kanisho boya lona rabandao wamba ujulwa wamba ngwaona wandu ngwaona carnet d'adresse ngwaona parti kairiba hirahanao litamdwa ni yatolitendea mdu na vision mdu na hamu mdu ujojitole haina tuka nisharumie no identity ya turito ya arumende ngini waside mdu gusomshipa utreto haparaki au 21e siècle paraki mdu bazo vidati ya mali ya nisho paraki ikengura biyo hata zibira zihebo juzire jo plasini abonga boma ministre de la santé ngabo médecin ngabo zo ntipi ya bukwedi haina ujoro swane ledinyo ke katwanza fe
shambula bakala sikazile zinyo dinu basi weda ndangani hanyo kamili hamando apwe wando manyo hatinai na pesa banu mamba wanu maduktera banu mamba wanu ngamina mtazangu mikoni waliwazo mkasi ombani hafu kuna mrehemu wanukole abe aviation basi wananyasi wala wafuka pata tamba geste abe aviation basi aya mndugondo godo afanya operation ya zae apo basi godo mazamoni aina mtu kanza fanya operation ko muri abo gutsodo mazamoni bakabati gazi kabati oxygene ari kabati damu ya ukatilo on mlione mapesa ina mbugo amekentuka president bobas ekentuka president bobas na wafe na wangamie mintinaje nyuma ngombe zonke president izi mgo jurisitiri abangira boga mu menu nyoti pia mkerafi baruri haina mdundanyi yani pare ban au ya pare emana malikari banga bonugo za daruri za jiribanu ya lazimuri zi Julienda zi haraka abo mtuanza haina mdu shanga mambo haina mwanama surtout walo pare udona nafasi kariari pare banu daruri banga bonugo za kaulazimu zifanyishie makati yanu kairimu lijuze kozi watukufu bijue namna bidirifanye wa jazakumullahu khairan na mwabeze dua Mwenyezi Mungu arinikiza khairi yajalie diaspora wadojue za walazimu wajua wa merite zi haki zao wajua wa merite warumiloze mali zao diaspora walawe ujinga walawe ulaba ya ukamdungu jota waende hafe ngujota wabora twamwenda pema ile wenda pele feleke ya juu ya ukaneka mazona pema ile yanu ya kama mazona ya pihe omjini hatu shantu yanzani dena ya piho barina o mazamoni na muuzise envion mpashi yao na muuzise keze condition gizo reuni na muuzise mashirika mpashi yao ba wandu waduzu wandu wangamia enkovuye undu enkovya hemenia wandu wanjia hamu pia azali tuwa jwangu kutorengeze mali na usiku ngondo mabunjilo no bala wandu basi yanda ni kweze mali na yeni aba kenga mibonze miudi but ebanda wala ufanya yani ndiri bomwe za shonka alipetio mwangu ni kwa tao tizo tao kenga mibonze aina mduko na mnanchi bangu nende babo ngamjejezwe mapesa basi mapesa ko buri urumidwa watu sisi unurife unurangamye kutude na rofanya ngoboka yao ai mwene haba ata yorant yabasa ketudo hamba shongane lesibye labure neza mvyo za bure walula nayi walula chao kumurika na ufikire mwana kana ufikiri banongwe kasulukana ile apema ile wandu wale ya bire ya jeza ya jafe unu amale ne achanje telefoni ya berger wa bale telefoni nda itawada hu regeze maliza ho wana mdo udula la Faransa pari udula la ruma kunkuni na makala la bobo urisa nyuba ho ni wa nyumba kutu wajirisa bo shawde wirenge irendo waloji baso wangu yongwa tsele sana na ufira na yu ndende hawa jinga basi mane akabati bwenje akabati jamu mala mweda watambale mwenje kama ndo marede cheyo inde bana mtona hapo kenjeda chamyezo gojo ifado warizaye erigene da mala utujonda majiwa ela utujonda mwenje ndo kama mali utujonda mndu basi ajali ruvo epare opashi yero honge tungo uhuru hata ujo wasiri wanzo wende basi madundi na rugo kadha basi alafu yo mga mafidi rugo dazibisu mtoju sonro lo yoka kamna ula baeli kamna ula mboga kabla embadi wata inunga mlo wana ibia basa inu mrado mwani senizi lukana ngamwana singari lao ngari nao watwandani ngari nao watwandani yole lazima waju shabu basi kabati ekewambe kanga mpira ngabo bali aina mbugu jofanya shughuli ya juend aba haru kwa jolo mtolo yani wabe emiga mlo mana edare meyazali ile kotenda zini bawamba dai mdoda mvoti bara unikarajan ngamina bairwa hula ngamina aina ntuka tadile kamtuhula Zoni chako lazima ndo wanwa elezi waba sa
chana mbalize madimbo de mwani kemdejema kama taunu waranyu wadumiza mwadikoli ngwa lao na inga mpayona imwele mwake 15 aruma fukozima wala rumezekana pento wapili wesheze bafuzi birana wala wasurumene wala kwa tujue mbatele wale nundu hanjiani ya migu wanzo kapati ujua tangeje ukuwa joka waparisa mbengwa hama wale ziwa basi kamtuwe mpoze mbaru kwa kapati wamba ntuenda tuenda ndena jamu yabasa ntubale mwana teneda viole wayo kartuja unuma paka wala wayapo amlibola duani yarenge mapesa endeza nirudi nje nifanye mashughuli yao de maendeleo yarenge mapesa ndo waniki azali endeza wado ambaye imeriwa yarenge mapesa mtazeshe twani wa habari yanje adora masema pesa enda ndengeja utowa uodumiza haina mndu atofanya ba projet komora habari ngutu mtaplake basa mangamisa haina mndu chikanza besija uyabona tolo hazini yarudia ulao uona tikati na dura upashi uweze bali mwampahisa ngampashi yao na mu exigeze envio na bakeze norme ekikabati na benda mbloka aeroporo yo bakairiho ka faransari do telefoni yana no beshi yana na 50 euro na 40 euro rano abamdugu jo komoraje moneni yaje ya fobarini owezi waje warengeze maliwede zao neze karto za wandu ne marashi wande wabe karja wana mbogele pinda basi cheze valizi ne mikoba neze mali ne dhahabu owezi waje jandarumeri na opia warengede zao yodi na mnentia nwili yo na mkea abo banyo tipia kamjo kama president 2024 nyima kandida na mtideba kamjo kama kandida kamjo kama president nyoti pia mzee wangu Ashirafi Jimmy bo Barshimeti bo Tosha bo sasa na Hamadi bo pia kamjo kama president bo Mamadu bo Munyi Baraka bo Baruani bo pia kamjo kama president 2024 ya utende ndendo ngotende unitende ni ambe minga mwendo ukana lazima kajo ni ka governor ya ngoto ka minister wacha unuten na mtulilie wende amini yodo ukaenda warumenti ila dozi jua ile namna mdiyo mdedo cinema mjirende cinema kabato ambe minga mwendo nafanya na njoo shinda alafu eketi undu mzinga wa balitano tireme belu na kikia na zali wabaki mbili hapo ni joka mjambe mimi abidini kamito mti yao na bendeza hoyo arjugo nantu abo mtiliwa zejo namwambia nikana kemshindi na mnipare banga bonogoza dharuri za kaulazimu li mjulize nizo ngabo umana malikari na mumpare o atone nimero hai anjo amedi limngazija ulo yabo sino ngamjoni para banga bonogoza kanzali mjulizeni shado wandu wa daula haki wasiri wa muoni o wandu wa daula haki wasiri wa muoni na liparane abasa ino notimizibano banga bonogora kanzari mjulizeni shaizo tungoza habari mu Facebook twende habari ngajo wonaro ikamwa bense ngungo job hifadhini ya hifadhi sonti pia ya ritole madi wanu ya jali haina msafara rijenda rido wasuli salama ikamwa bense uranzizo khairi mnguni amnikeyo nyezi mga jali azalia ti wasuli ikamwa bense ejo kazamba shamru lwa mru fungwa mru daraula mru fanya chao ejo kazamba shazo hambana rejaje ya timizo wale yabwa za hodungo mushili yani kalizo kazamba munati mashilishe yeye Allahumma la turadduhu wa la tuwassaluhu insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.